walay filter. Madungog ang highway. Electric fan. Hala na ibot. May palit tao di. What's up di amigo? Mayang adlaw sa imo. For today's video, mag-review ta sa atong tulo ka mic. Mic. Ang mic na to karon kay kani Razer Seiren Mini, Fifine A6v, o Fifine Am8. Fifine, sa unsa ra ilang pagbasa ani. Iya, ikaw na bahala. Atong i-compare ning tulo ka mic niya. First one atong testingan ning Razer Seiren Mini, okay? Razer Seiren Mini nga walay filter. Razer Seiren Mini nga with filter, noise suppression ug noise gate sa OBS. Razer Seiren Mini plus Nvidia broadcast without noise gate ug without noise suppression. Razer Seiren Mini with Nvidia broadcast plus noise gate ug noise suppression sa OBS. Kaning Razer Seiren Mini naka-on ra gini siya pirmi. Any platform kung asa mo nag-istorya na gyud kay hotkey para mo-mute or mag-push to talk. Kay wala siya mute button diri sa iyang mic. It's always on. Condenser mic, again Razer Seiren Mini. Fifine Am8 ampli game nga walay filter. Madungog ang highway. Electric fan. Hala na ibot. May palit tao di. Fifine Am8 ampli game nga naka-filter. Fifine Am8 ampli game nga Nvidia broadcast. Fifine Am8 ampli game plus Nvidia broadcast plus noise suppress plus noise gate sa OBS. Okay? Kaning Fifine Am8 ampli game kay XLR mic siya, and then this is not a condenser mic, this is a dynamic mic. Look, ang XLR ni siya, a cable kani, then kani siya USB cable, di na ko ibton kay mawala kang tingog. Siya pang monitor nimo diri. Sa kanang audio jack na imong i-monitor imong tingog diri. For example, ikaw kay nagkanta-kanta, iura nimo headset. Just like this one kani Buwamro ka ng pangsingit. Tawad nimo sa imong dunggan, and then itaod po nimo diri sa I can hear my own voice. It's amazing. Okay, so nice. So mo ni siya ang feature sa Fifine Am8 ampli game. Ay monitor na pang XLR cable, and then kani mute button niya, then kani volume sa imong input, kani volume sa imong monitor. Kani siya ma-remove. Then kung i-hold mo siya, kani it's RGB. Tap para mapalong, i-hold na po nimo. Let's proceed sa next mic. Fifine A6v nga walay filter. Madungog nimo ang electric fan, kalsada. Balik na to sa filter. Fifine A6v nga naka-filter. Fifine A6v plus Nvidia broadcast only. Fifine A6v plus Nvidia broadcast plus filter nga noise suppression ug noise gate. Mo ni siya ang Fifine A6v. This is a condenser mic. And then mo ning volume sa imong input. Cardioid pattern sa front. Kanipod siya. Cardioid pattern. And then ang iyang mute button kay nadiri. Itap ra nimo ning microphone logo diri, mo na siya yung mute button. Mailhan nimo siya nga naka-on kay nakasiga yang lights, and the only thing is dili nimo ma-change ang yang RGB lights. No choice. Di siya ma-turn off pod ang imong RGB lights. Musiga gid siya kung naka-turn on imong mic, and kung naka-mute is mapalong siya. And mora to ang tulo ka mic na to. So far asa man nga tingog ang imong ganahan. Condenser, dynamic condenser. Razer Seiren Mini, Fifine Am8 or Fifine A6v or akong tingog.